Abusia ene ya one ya da ene September bosom ne da edikan sa bosom we ne wo me ya da twede amponya nkrompa se ene wie so katremada abodwemogye de mafusa ne antia tenkabo ne bia nompe etwetwa nompe so na wede eteta wede so a ya tisi mu yenya nsanu bia boa no ya ba bia wo bia ne de ba besom abusia nsanu do so awie na poso eni National Union of Ghana Students one maba mountain so chira free senior high no say so adwene de fa woni adwene ko benkromu a ebebo me and I'm so man penny na do dan kwa kufa so akasa de afa won wo che se baby agina sese ne de ase ya gia tumu anesa se free SHS no yensan hwede mienu Auditor General's report here P. Job Fasika Sambia no so anyina ye ewo nwumako awodo mu no sebre panye kwantrefo a entrepreneur and innovative program wadano abekasa e just report no nokreni entity abato Sompa FM nsam chefo no se wie chese ya chefo mo cha de wo ye teacher training colleges awodo nyina no ya te so mu ko leave eje school na gu hono mu a enkoda ne so mo ko ata so mo ko adwo a ye beti asim ne yakwa kodi ho nkomo asese nsuo ne nkane aboa wunia ewo kono akwakoto bia no aboa ho ye pa san se ba bekosoro eno na ema won mu ye tire aso de tuanu manim se ne wo so kwa no aboso no wahye mu ma na se yetie for pa twere amponya nkrompon ba se ya de mahata mu no kuma che be hira mo be ka hye ne so a na no ebeto dwasa manfi rural bank a ewo wasa kropon amro besa kowie o mawia kete entity a yete na wie e che supposefo abosa amro bes ni bitu emebi mu hom so a wo ma achichi wo ye beti asim na yakwakodi asemi ho nkomo pa aye FIDO fido wonya bia wawie bosia bɔ no nyinaa busua ho beto papa akwakora mafia series nsunie won mu kra mu se twitwe abe heba clinic se yade ben na tete wo fakoda no yi Sompa komo ebrepam yade won mo nsempa nyinaa beto dwa anuano mienu ene yatena se medin ene akosia aje wakode boaten menimenia nana ya bo amalibi aboga ensemni abzafo ya shase de free man penina na dodan kwa kufu do watchman PSA be ma boda na tena ye nenra National Union of Ghana Students e twani tiafo ne se nuksum penim for ekosra man penina na dodan kwa kufu do na tena ye e momne ne kobotu mai kakra ne ho e na man penina na dodan kwa kufu do e se kira ka kire no se e frimra Ghana ma de hye to abama no 2016 ni mu a osafo na mu sa ye 2017 a waka ne sisi so se sika ho se sika ni honum sa akade wo ho sa akade ni ho free SHS wo de beba ama Ghana ma de hye nyina so ya no so ye hia ni ba so ye sika ni ba obi atimanya kwan akosuku akosua de ama dan kwama bi no wo my Ghana eja sa akwada no ne so banfo de ama omai no ene amanfo na si wo ma no si ho ena tobo kakra ena sika ni ho ena akade ni ho teburu ne nkonya kra enkoda ne betratra so asua de ne bi no honum empo mo ko body house on beda so no ebi no ho nti tobo ne nyina waka ne sisi so a o we se free SHS ne be ye adwuma na se baby agina no wo mo ma bene e onwumasua ho nsensem so ya no so ya amanyoni so nya amayoni obi ade na no asi ho se be ya free SHS ne hwe ne mienu no na niam ne bi wo ho no mo a abai enyi no fama bata ne momo emo ho ka na nra National Union of Ghana Students mpenimfo ekosia mampeni na nadu dan kwakufu ado a mampeni no mo botu man no ene wo chese baby o my God ya ba begina sese no when ana akoye mredi kan yo betima kan se ase ho behia se free SHS no my God ngumasua no ye begia atum ne ya biam na amanfo de wo madwene ne nsusu ya ba ne ye ho kwan a ye de ebefa so mampeni na nadu dan kwakufu ado sine osika ne nsem fa ye enie na fe yenko ne yenkodi ho nkomo kakra. One of the things that people are calling for, some stage or another, the government has to organize itself to respond to it, is this whole, they talk about reviewing SHS. I think we should have a broader conversation about the incidence of education on our national development and therefore also on our budgetary and public sector contributions to national education. Well, so many of the issues that you have brought forward, even though there are single items, all feed into the broader conversation of how much money is the society prepared to devote to education in all its various ramifications, whether it's talking about the feeding of children, whether it's talking about allowances for nurses and for teachers. We're talking about the level of
of monies that are devoted to scholarships, public scholarships. All of this should form part and parcel of that discussion. Already we spend considerable amounts of money on education in budgetary terms. I think you're aware of it. Higher than virtually all the countries on the continent. But nevertheless, as you can see from your own recital, it's still, if you like, inadequate. Yeah, because if it was adequate, it would deal with the amount that is spent on students for the feeding program. It would deal with the issue of training allowances. It would deal with the issue of scholarships. All these are the direct result of budgetary constraints. Abusia we mampani na nadu dan kwa kufuadu wachima PSA bema po adani yetene kan we mra National Union of Ghana Students ya etwene tiaka ne se eye nuksufo ekokosra no mampani no na tena ye na sansem ya mampani boss we ene ye kwa omano so ne opani Benjamin Otima fo akwakodi nkomo we chairman of that National Concern Parents for Free SHS ya no na sema mampani na nadu dan kwa kufuadu we kan se di baby ayaba begina no eho behia se Free SHS no yese so adwene ni hokwa de befa so no wo mo eso mu se bua ne se ni opani Benjamin oti yanka wiei ye mo ha mo akwa bo Major so me wa na patapom to say Erade adom na asoso Erade adom mo ye fa na enra nsam amampani na nado dan kwa kufuado wo kan ye mo no abatan no mu so mu se ni efa free SHS ho yo awie de me na na ti fo me na me pato Sompa na station. Me pacho we aye Sompa radio station master. But someone no more phone na. So say parents for teachers Ghana. I know this some of my planning this some of the two Ghana. Idea ye kakra be tu akafa on say. Yeah for. Idea what they say so say. Na madu dam ko father buy no the feel such as a bread but on can't say or put my hwe school. Nti ye de ya for no. And she say be a buy by ye I want to be a young so our follow the support them. Yeah, we are ever ready to be house our crime. The to be no phobia who say. Self years because I buy the mayan and not there a yapan. So I said, yeah, come. Never a buy about Fraba could be able to scale over really. Not buying about Honka 9,000 Ghana city. A year it is 10 million and on a car not a buyable. And Tia or for she should be anything. And no one can come to tell us the one of farmers Kumutina, a had the mouth for me. I don't mind my family, young she out for those you 2 1 more. Na se do maybe a duty am your phone ni pe mu ka se fie se ke nya fie se ke nya enya tia ye awo for na be boy because if you kuma pension le sin ye ne wo kuma sia mo for do say na akostu ha abaya bo abofra ho ka 9,000 bi amaye ye na na mo do kokori ni na o mo nya kokori so mfaso yenya gold so mfaso yenya bibi aso mfaso mfaso ayebeka to be ye betumi di entasi e mo aka che awofo ayenya na o mahu ye fie tete enam na na dan ko kufa de ni MPP aban so ye san hye na enne ye ma etoso miensa e ba be wie school no enti se aban ka se e ya wo fasede e timamu fasede se ye nyina ye be so mi abo fie tete so ho ban na tumi atra ho da na enyam fumto kra. Enti almost so a womo HSS ekobase mampani na nado dan kwa kufuado ne na bai do mo nsa kwa free SHS no a wan hwe ya na ahiafo buburo no wan hwe ya no mo ma ye kwa koyi o ma asi nchen a wo mo entimi nkobie no eno so mo so mo se ni so mo se sa family de no kore unim se Ghana ha ye hawo no se ade a ekoma timamufo no da bia nipa bi sori tia hwe free SHS ni bay na ye woni pe bi wa omemo a omo ya de fo omo ye ekuta de bia kese na enso de no omo nya omani mu nyina no no omo ja de so nche estage scholarship de no omo ma de school abra nya fo no mobro wa fo no omo tam monten so omo ni ko fo de tetie omo pa o pa adwuma no omo ye but free SHS bae no ebo sikani ni hia ni tie ye concentrate for free SHS the BIA stomach kind of thing. And she say, buy the ya, and find out what you have brought to 4 years. I know the end, and no part yet. Yet,
ɛne yɛne aban ɛbɛwe ata so paa ɛno deɛ na wakɔ baatan a oba ɛsoso enya mfaso osade ehu no se yɛka sɛ bi atu aban ne fo sɛ free SHS no ebia we de aban fa ho ka we de ebia ye abaatan no yesoso ye befa ho ka enka de na enka bɛka sɛ aban ne mfa ɛna de en soso ɛna mo abaatan no mo betimatu a ɛwɔ se yegyan ɛdema mo na mutua sɛ wutufo a yɛka secondary school adesua and normal who do me, that I said, the mountain to my pa, but tuition fee, and about console so yeah, make us a boarding fee, a canning in our boma, tuition, feeding, a shemubi, make us a boarding fee, a feeding on the family, a shemubi. Yet, the other cafe, our for a buying cafe, young Shuma, a beer between beer and Palanta, Rieka. I the member or more basis school man I buy them all my 3 years. I call about Cook at Araba Taman, the other to media Cuscavi. But the can say, or mine, young team say, a studio say, you bet me at the program of Fla and Yamagana. Because or mine no ejapadia woman in a said am I putting you for a this one password. But free SHS a woman obi bia ne de and no the empire me media center Ghana ya anye kwan yes ya anye bibia wo mamu na ye di Ghana sika nyina hwe Ghana mofra e mo nyanyim dia etena ho da that wo ma de omnim dia ba befaja wo man because film kuma pensu besi na ye no play e kwa hodo aban normal aban ye nyina bie no a etena ho da afimfie mienu na nyina ase afimfie mienu na nyina agegu but mofra ye tete wo mu na esie ma wo mu masua mu nimdia papa na mofra no nso benya nimdia kwanimu a I think say that's na ye wo mu dia no ma betwe ye sa da atim ho adwuma Openi otema for yada se no ada je awie yaja yeguso a yedi nkom na du ba bi ne yebesa hia wo a yebeba na so bio yada se pa no ada je awie da wo no tie fo nyina ase abuja for Penny Benjamin otema for na ye chairman oda National Concern Parents for Free SHS ano ni nyina mampani na nadu dan kwaku for the nsem no de tudwa ne yekoye so akwakoye batan no da batan nyina no de asem no muka na sasem kroya hono ana resua for wo ma Ghana mu won mo kaba mu kuo National Union of Ghana Students wo mo so de won ma no atomu a wo tro se ayana montuo pa na mpanyefo ka asem bi wo se ni pa ya de a wo sayi wo hwe ma mpanye na do ne ni so ade hunu ode pa ya no a nanka Ghana fo ni pa bia no won mo susu da semre bi ba beduru amasabio enyafo ne esikafo won mo ntam wa ewa no emu atumi aba ba ye pepe pa ma nkoda ne nyina da afri kwan wa kosuku enam sa ya so mo South Senior High no senei mampanyere chese yenso eso adwene fanfa ho a wo de omgi tum se ye na mom ye nyina adwene kɔ bankrom na nka ya boa ma Free Senior High na tumi agina so a anka wo su se beboa pa ama won mo aduru mra bia sikanti no agina kwa ho to nsuo ne ade no sanyo ma no nyina to atumi atwa na president Ademakuo no Owura Dennis Apia Labi Ampofo na wona Sompa kase bote nkoma wo twetwensem mu ede kire yen na yedi ma ye a yedi yedi attention ma Ghana people e bi kupi president Akake e official ye ko yedi ensem ko so ni ensem ba ku ni bi a yidi se oni me apam position wa se mo kan ni me ni ya di ma ko te e business school infrastructure na nse e me ke ya to na di mu ka cha yedi nya ko ke so nkwa wi ye kan lesson allowance a ndego so di ni abai tia ye kan wa se wi ye bo scholarships a adani asema ye tia ye so wa se wi ye kan no guarantee student loan trust fund teacher enko the kan wa se wi ye kan school feeding program and so wa se ke this shit mo fa Ghana ha and so ye kan wa se but ni na mu no president esen kaye no so koma won ni di no so chere se oni ya nkin e won se ma aka no di ko kwa na yo ko to se on ti won se na na ni won se man ti ti amesin training allowance emma amefo enum no chere se I am worried within the more to note that nursing training allowances have not been paid in the last. No, look at this. These were his comments. We really know that you say, no president. If someone who come over the office, I'm making enough to say, a sika and he's near the Abogan at Kumbra. You need to see a 3 because those who are different.
allowance to get the immunity as president and combined with in no come a candid conversation, a plan and Chicago or mine I already said. You better educate and the additional brown. I am preparing the first one to I share and want them I can't new Chicago. It's only with free education. It was with the entire educational law, no ICP and or that's the say. On my now, I look down. Yamson wants them on Cafe, you do come Chicago on my energy to obey additional Ghana. Near turning K, President, the National Union of Ghana Students, addition for your woman Ghana, one Kabuku, or Dennis, Apia, Labi, Ampofu. I was here, go so some 93.1 FM, we are prim to Brecasian and Son of Abia will be an Igusu a day, Mount Wajen Chenon Susie. First year, Wabra, okay, who Facebook, so where they can't do Honomodeda, Yada say, Mwa Kwaba. Afena Namko Mukwa. Facebook Sompa 93.1 FM, Sompa 93.1 FM, and a YouTube so no Sompa TV Ghana, Sompa TV Ghana. Oh subscribe, oh like it, now share. Now do a gentleman so no more bia on me guswa ye beka si ene mamo ye beka nkadia mamo ye ka mo say ye kasi if free Sompa 93.1 FM so a ye bebum fumpa na twa pese ya chia dada no akwa akofo ye nuanom Sompa 98.9 FM so e wo sunyan ene ne mpotamo ento so ne yankwa ni mo kasi na yefri ngomasuya mo ne yedemo call nation builders call na konsensem ya ho na enne September bosome de dikan enne ne da sa na konsesi ya mampani na do dan kokofo do wode ba ye 2018 mu no ebe wi ye ne na mama ne tuasa ban so wode you start dwumade be ba na kofo ya abaye ntimi anya adwuma ma wu no no wom do mu nyina ekwa kohyemu na abaya mo dwetire kakra ene enwuma nkete o sha ase kakra ebedu bebe na ye CEO ebedu bebe na ye director ebedu bebe na ye manager wa na ukuta unwuma mu na sa you start dwumade na e hyase no ene ne napko yi wo mo konya ntete ewum napko trainees ne napko fo no mo nkabo muku e ba bonti akache mampani na do danko akufo do say sa you start ade no so ma hwe ni ye no ma hwe ni mienu a wa hwe ya e hyase ene se ebeguo eye befoa se wo mo napko fo no nyo nyina se bi obi akwa akwaje ntete se na sini na akaza chenchena wo de na kwa kwahye you start mum entu manisika kakra so mfa nkoko ye adwuma na sini no eye paracetamol ene wo kwa akwaye de amagana ana se amom bi ene wo kwa akogina kejeti akwa akotone ana se de ade pa ene wo de se sika na kwa akwaye eti se mampani amanani anko ho na omo mranche de maba wano a ye de omo se napkom no ya mpa adwuma ama wo mu na omo kwa ne chenchena you start ya womo start here and say you start ne kwa kogu eye befoa Dennis Opoku Katachie titreni a wodasa napkufuo no ano yemfa yefunye die duro enkonko ye tipaye so wudi sika ne bema magum die nanso ne obi na wani so de hu se wo business mind bi se wudi sika ne ma na wonu so betum da ye adwuma meso bamfaso ma ye bi sa ban se se di sika wo no de bema na ene de ana se sika no so beba mfaso enti no menia no bebre wona konimu no ani nye ho a bebre no de omo kan se mo fa sika maye mo de mo fa ye 10 months maye na mo nchia ye ka 10 months sika na mo de betia ye ka you start sika na mo de bema ye se bi sika bi che sika bi na mo chiri ye komisa bi kunye na you start no eba anya cha se fo ne be ye enti u bi ta mi aho so sa na ti ye ni nye ho sa entrepreneurship no aban fo bosia na ma no ye ompe no no I do permanent so the be ya enkonko ya tanfufuro Abuzia we aya branch Dennis Opoku Katachie napko fo no mo ko ye bia besinne aban man wo no mo mala wanses ya kamu 7 million na kam besina yemfi wo no no wona ye titirani eda wo mo ano na Auditor General's reporter Piedra Atrasa Sauma Ghana yada kanta ne konsio na enyunugu nkrofo botom sika pa yeteso ene kwamu kunyen won mo kire mu se ye bribi afempi mienu aduonu ba ko 2021 ne hwehwemu a won mo ye wonyumako ahodo bi no mo kire se sika twetwiri die Ghana cedi no eya 17.4 billion ene abusuane nyina enyunugu ne nyina na kwa gina se ehwo hwehwemu ne ho hwehso no entumi ankwanko si pinti afebi
bia de waman yi nko a ya ni sika na so ya sika to guo na asasam ne ba na kyase ho akwakọ hia sie ne mpanyefo akuku dam din komode fa ho ne so adwene ehwe kwampa de be fa so nam saya so nti panye kwantwefo ya wono na National Entrepreneur and Innovative Program wadano ora Kofi Fosun kansa ya no di nkomo ma wo kire mu se wono de wanyi ni saa wanyi ni kura se hwehwemu no a Water General Report apie dwa no saa na tie na se wo hwemu pa no a enkame ya se won ko fa bi firi baabi di bi ko wie baabi asa firi 2019 ya de a no makeka nka bomu a aba ba wie saa 2021 no na Sompa se 17.4 billion de na no ma gya no ye wosika ano oden se wo se nani kine ya trase ne hwehwemu bio. You start stream bopa edikan and say aban bitime nyuma ama ye mabuno no bizo ma me no kase kama ye we take no na e bia nipa 10,000 and I befia say 100,000 afibia e be enter job market no from technical universities ne regular universities na data institutions from more peduma. Unfortunately public sector any even with the private can one pay rules any now space to absorb all these people ninja man peneding for the human the one the one of automotive development program na ba say the beya in for the human paper na private sector let me absorb woni paper no so a long term until 6 ade na beba no intimi ntra won ka say ye maburu in schools ana fibia na 100,000 fibia 100,000 na for a short gap measure abe provide internship ama say omanya 3 year experience okobadwuma ba bia yanka say uni experience in TM4 nanso omo twan say economy no be expand yan you know say Ghana for subanya omo ye enterprising emabunu no padwuma ye hana say sa potential na esoban fa so ema o man no because obi wo kora wanya abosumi adwuma bank adwuma telecom company and so was started in the first pay and was started say we know that photo taxi we can pay or koye wachi business or koye barbering shop business Ghana for enterprising that who said see sa business entrepreneurship no won kwada from 18 years and above from the universities and we school kra no na juma no dey adru no onko aban ko choko pejuma it is to help create jobs and to also mark a conscious departure from job seeking to job creation na instead say obia dwen da determine say we school ko pejuma no ya twen yinuanu kuma no yinuanu mabro no adwen free so na entrepreneurship no be show mu na enema ye environment yes so so vegetation about district bia woni ma odu aye district bia o businesses aye pe we ya Ghana for beto hoko no for mu yefugu hoko ba bia o mu ye share bata usane ba fuma detergents na liquid soaps na market nkete enwa man mu ye ofie ebi ye sheto ebi ye catfish farming ebi ye tilapia farming ebi ye construction ebi e process cassava ebi ye body creams ahodo enema ahodo pie ye ni ka ye ya be boa ye ama de bia we shall we see this because ye kokra na emefra boshaba na so ate because China for start ye no ye wo ye 80s ye we na ehu bia na yesre made in China 90s na yesre nso ne bia for koshisha na ma omko China na koshisha yidi say beresa industrialization no start from cottage industries fi the best start here na kakra FDA for am approval standards authority for am approval the export promoting for be bo an export o ma bo am export wa e be ma yenso anya foreign exchange they are show up their currency because we here the commonest people enya foreign exchange na na dey akokra want to sunu ya de nema kanya me sha ya ma asase wa ha betimi dey ado process bi eti etwumasem no jobs and afi import substitution problem ya pese solve say be ya nema ya kadro na ya best start especially in kuma ni ayer mo ha na ya mabrunso ni aje ho na yenwenu na kofo yin so no omo twen clearance from Ghana Health Service no education no civil service ni local government no omo so start yenwuma we kuma kakra no omo so enya bibi ko ma no ansa na sa formal sector employment opportunity no mo expect na ba na who knows one where anytime omo clearance program no o we say okochira dey 1,005 that's what me be barbering shops or container mu na se bosumi onya 2,005 and 3,005 every na containers to no where oban one probaka so onya bi na say ono ba employer and that is the whole idea of I was for way a panye kwanchofo National Entrepreneur and Innovative Program wadano oroko fifo su nkansa na wero de no
na wakasa fa you start de ho ne yeboma mo no ye bomoden ase ye sabeka auditor general de no a eno so kan ne abo enam se fidie ne de dwumanti ne duruma bia na akekem ti abusua momfa encheye ye to aso na yen kwa ma no so ne ye nua bema audition ba Raindof enkonkodi nkomo no ena etu yen kre professional konkonseni a otu yen kre free western of ne mpotamu se tie for beka hye ne so keka kwa be bosumi nie ene ye to monkra se wase krupon bank bia ye frɛ ne se Amanfi rural bank amrobe se wi akete kwachituo edukosi bank na adwumayefo ene managers ne so echi omusika nyina de dwane na nyame a wonpe bone yate se ne aposifo bossa amrobes ne bitu na yenua odehye ba Raindof na di akire odehye ba ma han boss player me joso boyen komo asemi wonu wadi akire chechire mu an yo boss ana wie de medawase na konya kasia odi ama me awo Sompa radio na wie insuni to ha no pa ntisa wote me kan dia me gidi se me dem asemi ya ne say akomfo ana no wada 27 June 2020 omo ekote se apa Amanfi rural bank ya ene wo wasa Amanfi abato mpeswa so na omo nam so ja mbo amanfo brenetu na ekunum ho edane ye na nyame adom ncheye na mpanyimfo ya sotre se woni ye kodi se nyambra nsem no nyankropon adom wono aso miensa pachi a sese de wono atwinmu awaban kokumu na ebiti se Tahiru wono eka ho ana okudi se nyambra nsem bi Isaka enso amanfo na bon sanmane AK Elias Red wono so ka ho bi ana afi Muhammad na amane bona so report ansamtwofo wura mu anon yenya ne se Isaka ya AK FN ready oyukrumani wonya mfie ni be dunson aw free ikrumo no man ono ensa hyase bi na akromfo no tin be wura mu hono mom ono no ye bia na se omom guidelines se me no ka sei e bia hono madwo bang obi ana ho aka security man nko munya gotere momra time sei ana ono a insider sa na meka no ono anka se eye ya munya konya ko boss abra no Isaka yi ana ebo amane nya keka na nsem nyina ere e de chance amtwerofo ene mpanyimfo anu ada ana wasa Amanfi is municipality no asem wi ho won ko transo ewo wasa Amanfi municipal assembly ho no eti ho abobu a se edien ena wo ne baba ye wo mo ama me no ka se asem no akopie mu ewo sekanita kwada high court a wono afra abusua no nkofo mensen on abte wonim wono afra wo mu nyina abusua se ne be ya mbetuma bo mo kwadu na wono tume yom ho ano ente sa ne se wono akogye afebo ya no ada post sahine panyin DSP set oglo wasa Amanfi si anom ono ana oye police commander ana efe Western Region police commander so etumi ebepiem eno ada wono edi ho abobo examtwerofo so etumi ekopiem mo enti boss we de update kakra eba ne se atadufo wa wono a ekote se wasa Amanfi apa Amanfi rural bank ya e wonom ya omo nam security situation manager ni prima na me adom e de wotiase ne nkwa ne kita no na mum edem ana wadu sankofo no atadufo wa mpanyimfo asomo page na odehye ye tete se wo mu dwane be hyehye kumase ne nkran no kresa boss player ne kre yese mienu abe nkran na yese ba konso ebewura mu kumase na bone de odi bone den nyankopon bi so ha mo ana nam so ja mpanyimfo so ya nhwemu a omutumi ba akoma ba akotumi eje simpie so tumi cheche on ba bia mo aka ne nya den esa motumi agrapo wo mo basika ne de boss according to source no the oma business no the oma di ns no anything na eno adana police commander tza ne tedia wo mo nchi mo obutmafo no because wo mo giri ye se no mo di ye no abutmafo no di bi ene se mo pa abutmafo no high court dia oba be yom ho ano nti bi say me boss o mo dwane ye na me adom o ma so mo page na se police commander say enkwachi abusuafo no a se amrobesi ba kwa mu bonuto ma no wi no no na abusuafo bendai ene kwasem na anu a obi bisa ka asem wi se uyo police ni a wo ho kwan se otuntutu ana me de bebenim se kan say armed forces for no na se on ye soldier for no omo na wo kwan se anytime bia mutumi tutu ama police panyine wan me ka bi se unlawful against the constitution ekutukutu omo na na be bi se du ba bi a
oye police nya wo ho kwan sɛ wo tumi de mla hyɛ wo nsɛm etu so di ma ya na wankasa tumi atutu any point of time bia wakasa oke bia enti sɛ bia ya boba akutune sɛ wawu a den ya wo bituma for den wo ho no mo ana sɛ de no ɔto obi sɛ wa bɔkɔ no na ke no a ene dey na sɛ na ntia na yakopɔn eyi to ha mo ya wo mo chi wo mo ana sɛ wo mo eti wo mo to go mu sɛ wo mo elokɔ busua na wo be hu kro no a sɛ nipa no wayɛ dɛ wabɔ fiti kɔdwe hoho abrɛ so nyinaa ɛka bi wɔ no ma na sɛ busuafo no so ɛtwe no mu ti akɔkɔ soa na yɛ sɛ ɛka sɛ ɔyɛ na yɛbɔ no tuo no ma no wuyɛ no amrɔbere a wakɔ nyinaa ɛka ne nneɛma a wawie nyinaa na yɛasese de ama na busuafo atua wɔ ho ne kwasɛm ɛno ada ne pani bɛhwɛ wasɛm mfi yɛmla hyɛ bedwani yɛaban krakye panyini ɛna polisi ahene ɛna afei western region ɛnso panyimfo a ɔmo so yɛ polisifoɔ nya bepie mu nura ɛwɔ saa asɛm ɛwɔ wasɛm fees municipality ɔde ba da ase na osisi a guys no sika no mu wi asɛ a na yɛ so de do a ɔmo adie no na ɛdɔɔso yi ɔmo adie no dɔɔso me ka sɛ me ka bɔ amount no ko amount no yɛ amount bia bɛ sɛ bɛ 2 billion after we suffer say 2 billion boss after we suffer after you due for prophet prophet na ya abo ama and ma se ngom omo ko wi say 2 billion after we suffer boss ena aka say omo che mo say aka kra no a new 1 billion kra I don't know so this kind of dey yo e bia be 800 million 900 million Orija ba yada se why yada se pa ya hwe wo su ye mayen yada se pa abuso ye ko tie be se for a professional concern a oto ye nkrade free Western North ene ne mpotamo ode se ba Randolph ne ko no ho no nti be boso minie ena sa asem we si ya nyame adom aposifo afifi madidi mu a amrobes no ma kire bie ma ba ko do ye stop no ma bolutu ekunu ne aka kire e be de echi e be fa to bie ye mfa nka me mo Efri na de kroya nsuo ne nkane aboɔ ɛno so ba bɛkɔ soro wɔ man mu wei yɛ nhyɛ sonko a PRC ɛno ɔma Ghana ECG adwumakuo no ne Ghana Water Company wɔnom kɔtena sesiyɛ na wɔnom so so adwene de fa ho na wi akyire ɛba bɛda adwase sɛ deɛ ntumu no a ɛna wɔsɛ ba na wɔkɔ yɛ nuanom ma no afamu a abusua mɛma deɛ yɛbɛka sɛ wɔnom tia no mu yi okɔ babren shop a hwehwehwe sesia no wɔyɛ wi nanso ma wɔtimi kɔtena se bɛsɛ dɔn hwiri du ni esiesie ni tire ho ye be wi aba nanim aba polish na nimu a ni atona no ye wi ahye na somade aye ne nsa nan ya bibia na ho ye se hyepe eno na wo mo so ye sa no ma no kire se free na de kurei wo ba no mo aboso ma ye den sa se nsuo no nkane abo akosoro de a wo mo so nyoma no wo tutum ye kwa wo so na ye ne beautician and leader Edema United Hair dresses ya no ne kwa kodi nkomo Madam Mary ba chi ni na akasa dia fa asemi ho Madam ma he mami ya nua o adwuma mbokọ de wada romane mo pa boko nyame ase mo se mo ke dia asa ye ntam dudu o ma ya che o se ya isa patron ye tutu mu nyina dada na ya ntumu enso ye adwuma nde bia ya tumu to sepatro no enso ye enko yani ba bia na adwuma nti we de kakra na ye de kan wada roma na so be ka sensuo ni nkane aboe na na ehya ase na ase nenu anu na musumu gina so atomu die ha adwene kakra ma ani o ma no ye nyina ya ti o man mu de ye hu se de o man mu sitie ya bua ye ho a se betimi abua senka ka ye be kwasa de ye kwa ne de bia wada roma enso afi ye hwe bia enhwe enioma na ye to ede ye adwuma no se mi fa ne ka bo ho be imprensa ye gina fa ko acha ndi se die ma ya adwen se ye be kakra e be ka ho nani na kakra na mo de ka ho na kwa kowie se sanse wo msamu ye kuodie na so kwa me ahodo a obi anko ne boa oye uti a wode gye anyambia we mo de 1 Ghana cedi na ka ho 50 pesos ana san yankasa na mo de ka mo de no ho me that adwuma no se de sitie no ya chi ya manofo
sɛ yɛpɛ sɛ ne nyinaa mu yɛtumi boa ma mmaa ho siesie ɛkɔ so ɛwɔ ɔman mu enti wɔde yɛnkɔ ne kɛse biara yɛde bɛyɛ sɛ 5 cities bi akeka ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wokɔ a deɛ ɔpɛ sɛ woyɛ biara wobɛtumi ayɛ ama biribiara yɛ kama ebisɛ yɛyɛ professionals yɛbi bi a yɛyɛ biara no yɛnyɛ ne basa yɛyɛ ne sɛ ɛbɛyɛ kama na wanso w'ani bɛgye ho wowia no wasa akyɛ yɛade aka ho where is what good you na what good you said yeah abribia one more 2 mama na mo so de 5 series ka ho a said ya ba kakra wo bia baka se wo be ne de wo fie yenim se bia nka ayere so a 2 cedi na 1 cedi bi 5 series no mo hu ne sa no odin dodo e be ma customers no akọ ma me hu shade yeah United for ya training ya ho akosise e was senka ya kobro sade nti ma meka ne sane se ya adwuma no sade ya adwuma ne te no wa wonim sade category no esisie edidi so adwuma ne didi so ebi ya ketua ebi ya kase ebi di so enti se meka bia 5 cities a se ebi a no obije 3 cities dada obekọ ne na ebi a 8 cities enya ono a yeah, the lights any nsuo na ye adwuma ene wo the light no go to go so a e bi kura ni pare she dry mo ano akate wo de wonim se bia wo na wo behwe na light atum wo behwe na bill beto water bill de utua no 3 times ena se say aba no ena ye so ye ntimi go bu nsuo bucket baako se bia ye be hu ni pa me nsantrim there be yankrofo no yama obi ehunu se e was say we adwuma as a professional enti ade papa na epesi yusu ade ye adwuma e wo man mu na wa hu ni se man ade papa bia ne bo ede enu ntia so bi ni ti e wo United wa United ni ba wa e was so hu se the team no as say kura kosia obetimi a restore training back amana ye kama na wa ba pa marie yesu ma me boa me ha kakra o sesia no se wo bi kwasa me kwon makwa wo hye metinim me koya retouch ne de kaka ho me koya hye mawre me nan me ka so anyam bia se bia bo no e be kwa gina sei ohima yan chere bebre no shop na okwa wura no ade bi abakwa bisa efa bia okoye shine onai ase anase okoye cutting anakoye shampoo anakoye touch up no se na oji 15 cedis ya se obaji 20 cedis anase okoye shampoo na make no se oji 5 cedis ya ene obaji 10 cedis okoye omore se okoye pedicure ona se pedicure se no oje 30 cedis ya ena obaje 40 cedis okoya acrylic na se na oje 30 cedis ya ena obaje 40 cedis okoya normal nails na se na ohye omore no onan no na oje 10 cedis ya ena obaje 15 cedis enye onu a kire se ade na okto ede ye onan no ya tum akosise enye nne ya tumu ache na yen na yenye ni bibia by se seje yere kakra bi na aka ho sa ya nkone kesi bia wo ya nkone kesi bia okwa wo be 5 minutes na wa professional way odo be fam no be mo se sia no kwa wo wi a be sa ache na bi na se ti bon so de ne nyina so ka ho mebo a se de o kire mu yi ni nyina ha plenty ni nyina ka ho plenty ni nyina ka ho because first no de ni enim ni say ubo uti a no akọ huhuru na makọtwen okọtwen ya no asa akọtena se me ba bebo United ni nim say ensese wo ya wo sa na ma utiri anu akukuru anya na nso oben enti United ni ba bi a wo on my way mu e o Ghana ha chichiru sentimental mi mu okọ ne na se okọ bo uti ama me obe show scalp
ansa na wabusa obey ene obey consulting to say the oba hospital no obi bisa wonsem bi ana odi be uti no scalp no ase ebe ya uti no ho adwuma ansa kra na obebo ama wa ense se obo a obema wo time na se we client a oti asema se opese uti mi eye kamatia ene obeti ase enti ni nyina no ene esanse ye upgrade ye ho nti no ye bibia so upgrade kakra ni bebre kakra bi abeka yes ma me fa wonsi na ye wadwuma why matime that man ya mo dwanso I was your for way aye Madam Mary Betch no ene na kasa no won mo ye tire ena ye won mo kaba mo ko United Hairdressers Association of Ghana ene ne di komanti bo ma say de mo asem bo ne po oho say esu ayesu na no ye de ye mfa ho yesu begum so ye de ekoko yi me ko yi ho a ayi ye friend say ayi ho a no anse wa yo na ne se mo so mo de ye betum se no so ayesu light na light say no me duru a meka kire ayesu on fa blade yimi we nya light asem bia me duru a over blade juja wo enu anu no se de ayiri yo enu se meka kire toro we fa over blade juja na fa blade no ye ya na mesin sao no e ukotum se momo de na chenchene a kane o se de ye hyehyɛ ye ti ye twi anim ye to ya no ye hyehyɛ ye nsa ye wi e beka so ye wi nso asa pedicure ne ho ahani kiwi e ma de se mo ho ne ma nyina do so te se moyem eye wurade na se ma moyem ne ma do so che ye ma e wusia mi ntwa ye ho mra Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and phone ho ne baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertainko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana baby a wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet Cloud Ghana nkwana Ghana ha o provide internet connectivity a entwitwi ne twitwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and you simple when how bia you provided 24-hour support demand open a chakwan top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank ne what dine bakum 0202 699 110 and now 0244601933 Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay. Egem. Minua ton drinks for traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay. We be dia beto mu. We adwade ni we ye hwan ye o. We small loan wa. Ye wo hia na wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na phone code download Fido app. Every Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Brie na apply for the loan. Wo first time wo ma 200 Ghana cedis na se wo tua wi a. Next time no apagem kosoro. Wo ma kosi 2000 Ghana cedis. Eye 24/7 debia. Ampo. Unkosa lai wo bank bia. Unhia collateral. Unhia guarantor. Sapepepe. The we yan se wa dial *711*999#. Na do akọ download Fido app no. No apply for loan. Fido loan. L'argent est prêt. As you saying. The money is ready. Sompa komo abusuafo moni me nyina ba ya dwen se enye nipa nyina na sasem ha wo mu a wo mu wakukuduro betran radio so beka wo no mase nanso asem no se yen saka dia abedwafo ne arefo tiefo ye de anim die be sesa adwene na obi nso ho aton sompa komo yese awade bie ni wa aseye Bible say na obema ni hu oba no wo se a me honam ni na me dompam dompani sete sadia adan ne ware wi a na yesi akire oba ne wiem bema ne wiem de friend is the cheating no ye be ready ye deba Bible say obema be jane jaho ode ho ba akofam ne yere no ma ye honam kro na fe aden ene ye wade wi a obe ye japade ani kuni bema ye japade ani yere nim awade mu kwase abuo ni nyina ye be hwe sompan kom
Yedi yese asemu bia. Fabrayen yeni etie fo ne abedwafo no bedi ama. Enti hia me. Ohini ni ama kranche adazoa. Sofumami premaini. Ewo Sompa 93.1 FM. Efiada wey enumre no 9. Kopro enumre no 9. Yeni ntine ni akokro bete. Ya omini ma wade sisem. Ye be kyerɛkyerɛ. Na wawade no ebeye yi. Sompa nkomo. Yese awade bie ni wa aseye. Na wawade be say ya ejina wo so. Abuzan for Sama Makwaba Bio about Sompa 93.1 FM. We are prem to breakfast. So Yenton Sem so not yen for Monko half mantem no mene. Yatesa for regional minister. Yera George Yabuachi Tumpasa ewan the mantem no mo. Yenua kwam your pambwa jemai ena edietri. Yenen kudin komo. Kwam ma Kwam bayan komo. Se mo sha see free he ena makodru he fani. Papa. Mantam for Onunan for George Abuate, FCC, our Bontoa, and Nedria, our FCC, and our foreman in Emo. Now, an opera better, no more tree, every moon, and the 50 a pro bono assay. Now, baby, kind of acquire a Subutua, and no, I was a four and our foreman in Emo, and Penny Fire and Shea, a 50 South processing mill factory, one Egusu, I was ACT. Na no and I'm penning for Edituga Emu essay. There will share and Petamua, Manfo Binum Ediamako, Afi, Akakadro, and Nema who will be a Kahua, essay Muna and penning for yourself to the Jumandia Boasa Baya, and Moko and Afi, Akakadro Nema who will be a Kahono. Over to me at Danimina, a Piapon and Sertian Festival, which them was said you may do one more area. One more Benyason Festival, you can direct and after indirect jobs now. Best and Pim, you know, and I want Benya as you might add a free more honor. If you are the any extreme, echo control and so I was as now for I have CC and appointments in Emu. A honor and penny for and shave I'm a meta seed lighter. One actually honorable minister no one kasa echo so afasuma watch out memory said here and Kaniano Egusi Shring. I want the chip compound. And so one actually SCA no Makocha memory said the chip compound nefiti afia and then so a year a juma. Now you copy mu and a conconse to him. Nana Oushu after what Tosumi and Sa Ede and Assassin Ecoma DC Nafi. Mantam the swap for say, or much me up one on Naba and Juma, Echo so our honum. You was so SCA and say one Makoya. Ede da kuro duane mu no ayade se enye krantin panyimfo nhwe na omuntu hu na mo enyi saa kwan no emfa ema wonum eno akiri wasan so de adesede eto panyimfo enmi se wo nhwe na mobile telecommunication max ni bi no won si emfa wonum se de beya wo nso ebetumi adinkita ho e wo telefone su ye ye free wa de ani atem e wo golden team mine na ho so yakohwa adwuma wonum eye e wo honum a ado so minister ene won makodin komo abo one man who base bambon sen bi a wasa one utimi to bo ama bambon sem so etu wie pay your golden team man no ano so be hwe na watimi aye emprempre de ani atremu a ye ko ba before akwa hedumadi ahodo a ano so ekọ so minister akrobo no yegusu ewo mu ade be pia fru bia no kema Sompa atiefo asunsi ewo ho Kwam yeda se niaka bobo no anwumre na de aba bedom ye yeda se pa busia ye kotie bese for a professional concern your tie nkra e different half mantem no kwame agima pambo ena ye ko ne nchen awoko aya Global Media Foundation wo musoso nhwemu a wo mo de apie dwano a ekire wo sa afi bia kwankwa ya de no nipa bese aya mpema duo wotwe ensia ene kum wono wo ma Ghana mu a eno na kwakwa ya de wo sa Ghana ye pani ni ye de hwe na Sompa sunyo 98.9 ade hwe bia hono na wo mo ne panyi pa ya wono na Global Media Foundation wadano yera God's love ahenu edi nkoma wo chechre nsemu ede hwe ye Health Organization eye wiase nyina asuaya ehwe apomudin ensam so Sompa FM e dia tudwa se afi bia no eye non communicable diseases ekum nipa 41 million people wiase afane nyina na so hwen so a each year more than 50 million people between the age of 30 and 69 enewu from non communicable diseases where 85% of these premature deaths occur in low and middle income countries. And as a oba almost or mupa na imu or hamu chichimu edia watch back 81 war
amaya omuntu mpon ane wo mo a afi na omosi impuntuo ekwan so e na se ye zoomi e de bagana ye yan kasa ye memu a eno ne ya behu se afi bia no anya hwe kra no nipa 86,200 people in the afi bia a 55.5% or how much chemu edu 55.5 edu nunu na chiripo enum omoye below 70 years and I had any na emu 58% or how much chemu edu num ngotwe eye mema inti so offer nipa 86,000 na omu afibia wa Ghana hana emu 58%, that's more than half and eye mema omu from non-communicable disease. I was for 1 year or God's love ahenu. Abusia Sompa 93.1 FM we are prem to break say yam fast dama cloud internet Ghana yes say open internet na dia ye adwuma wo fie wo de ye adwuma wo adwuma ene babia cloud internet Ghana yatena na wo so ba internet papa enkotwetwe ne mu nkototo ne pa enkonyem wasonom ne ade wo bo video be correct dia ma wo cloud internet Ghana open wifi nom ene hotspot development ya deployment ya cloud internet Ghana CCTV camera installations IPVT installations ne digital security locks in no cloud internet Ghana ye bi for 0244 611933 0244 601933 you kuma se top high take ya top high abrosai no a kuma uma rural bank wom love fm opposite one a ho ne butu bra na we internet won sensem nyina yenhwe emfa emamobusiafo yento akase no soma mo na yensamfa mo nkogumasi ho sensem mo na entity ya wiei so mpa fm nsem twefo ababeto apono so kire se ye teacher for no mo kira de oh ye teacher training colleges ni nyina yesi enne wo mu nyina ko leave ono ma just school na gu ho na nkwada ni hu so mo nkwata so mo nkwadwoa ye nkwa o ma no so ye ne Openi Smiler Musa enkodi nkomo we national secretary e de ma teacher trainees association of Ghana na je se ma no a o mo ye teacher training colleges ahodo no mo nkabom ko ona etwetwefo Openi de ma wunum Musa good afternoon no let us say Eradiadom na monzo Eradiadom na no krasa mo teacher for no mo kire made no yeso mo nyina ko leave eno ma ja school na gu ho edinka me damase na machia mo chief so the message teacher trainees across the 46 public colleges of education first of all medical correct say omunjai at the chenento as at now currently more campuses no can more choke quizzes 100 200 for most of them choke quizzes are na me adoma ochina Friday Saturday ya omone beko na the next cohort 300 and 400 for Naba campus now asem no and say on the 22nd of August 2022 you released from CTAC Colleges of Education Teachers Association of Ghana. As a chair for now, we can come from them say, our conditions of service be our demanded from government, you know. Say, abang no ne stakeholders na omunyan. And you know, I force you also say, big jumana choho. Say that they are buying a bit or mona. Uchi and I say unya. Akwenya ne a teacher for no and as a open you for din koma omuche mu a release no attach on your mami no this is of service I can once a year me no a free 2017 almost as a college of education free 3 years and as a 3 years equal 4 years ama is institutions na higher degree awarding institutions no omoni aban no the omonsa is the omo conditions of service because they say omoni na ye tertiary. If 2017 about 2021, I need to meet our demand and halfway as with me key commitment halfly. Na can be also a binary. That is one part of the conversation. The second part of the conversation is that it's in the College of Education calendar no assessor. I be all year round. So I make me dig and we say in the 2 batches our campus, 2 batches Nekoya, na another 2 batches SMA. Sana College of Education system is due to infrastructural deficits colleges and the ama teachers and other workers or more institutions or more year juma all year round I know as 1992 Constitution of Ghana anymore. It has been stated there
Say I was we are married mania. You was a mom, I 28 days, mother, home for some time. Also about College of Education, harmonized conditions of service now as our home. Sounds I also call Labor Act of 2003 now as our home. And on the in Aswa, College of Education Teachers Association of Ghana, no, a demand for conditions of service and answer some allowances there a compensate you for a human on my wife in name. Then on say the medical kind or maka stakeholders and on the Monday Musa more ne hello Musa now become Monday asem but my Musa question we answer enti your teacher training colleges ni say mom makwan say yes say mama kwan mo bafie say munye biu never to there be akwama bi anim name ye breaki e dia 1104/66 and ye breaki omo no moko na another batch as abeka 2 batches na at a time yetimi omo campus teachers ni tim sa teachers ni dine musa teachers teachers say omunya kwan ko leave nkojo ma hu me bia very good into conversation no e yo honom nenam enti wo school be mu maybe Wesley College. Na Wesley College mu teachers no omo ho a sa second batch ya wo chese by Friday na bi ko na bi ba no teachers no ho a omo ebeteki omo turo bi a omo thesis ne a cheche ne ade currently ne dey make say ensem no say na make say Monday ya twem ya empanyufo esi tag empanyufo no ene aban edinamu fo no ekusiaye. And even reps from the Ministry of Education, you could see MSA conversation, you could see, say, on the say, yeah, Omubium, no, Omu baby, Omodia, some of better answer resolutions, and our Mubini free assembly, Monty, and no, train, said the Medigan kind currently need the Oko colleges anymore, or more show more, and as it just no classrooms, or more the students and idea. And Janaja say, Musa, Omunyang koi, but I say, omo boabo omo ho se Monday no one on what I shall release in a moment as 1st September September ne ne very good and na yes free na no womo ko meboa me ba chawan whether nkomo no be ko se nko free na no mu jam ho akọ ana meboa sana nkomo ne chere ne so ebasa mo be de mu students na mo no omunti na mo ho se mo ba mo ma kire mo de no omunu jam ho akọ tene fie ebasa mo be de well ebeyare hosen say the medical kind currently level 400 so we are the first batch of the BEd program now Ebeba campus nyambo Saturday Sunday ya mo ba campus aba be omo final semester na ya pusti ya me akakwe dino ekobane sana ebi mo currently say the make and ebi mo ye project work I also mo ba submit na ya grade omo ansana nyame adomo ma ye proper semester work na nkasa ti ekoya sana na say be hard because ye ba school ye ba college 2018 no ye experience the same situation teachers now echo on strike for about 1.5 of the academics and the semester Omuko break Emma be affected Emma ye teacher trainees of over 400 students ye already. And the BBC says baby man is about affected ye input and the output see the eco filter. They are not the chance they make an error who say the best abandon the actors of the institutions na same we are resolving anymore we are say be enquire asema ebema parties not taking entrenched positions. But Musa, Bibiani, Bessa about genuine about Sepa. Why? Smile Musa, your National Secretary, the Teacher Trainees Association of Ghana, your Manua, or my teacher training colleges are who do say, or my teacher for the free ne, or Mujo Muhako, and you know Mukudin, come on, Abusia. Yan fast, that's also my Fidu, some country say, you didn't see a man, your baby Busco, Mamaka Kusiandi, as he says, Susu, no more yet ding about time and yet say, or my and she say, a about time Akuma Kudunum, na Yadumo, a Chiamu school fees. Be at the amount 1,000 Ghana cedis. About time Akuma Kudunum 15. Yet Chiamo man school fees be at the amamo. Now the attendance over Facebook na Fidu on Facebook account here. Hono a Fidu FIDO.
FIDO na wako no akwa like o like ya no wa comment wo omo back to school ade no a wo mo ede ato so no wi a na wo ba time no nye nti a ofi say awos ye yiwo niam 1,000 Ghana cedis na de kotu oba school fees no na wa twro ede ato wo twre no a wa obenya like ne comment akese no bebre no ano na kese you nye de 1,000 Ghana cedis na ma na de akwa kotu oba school fees we fido ye ne ebobosia ehunhia sa ukofa wofa ona nase wa papa na nanua eba kofa nkrata bansa na ya mabusia phone so a na papa nye di loan na ma na odi akwa ye adwuma no a opese odi ye no we fido ye nhese ya ye de esum Ghana mine no and Sompa nkomodon for ya adoma chine fie ye no nai kusi ye no nsia house of mama tenase awade na ekosei empratwe boy ne de wasim broken heart no chese e praw udware kura o ntinzuo no ayi ehuro ne ma o de fa ni nyina bra efa bada Sompa nkomo ye behwe na yakeke ni nyina ma be ma de onye ska o se ma ne dibie basa hu na ska no ne monya be ma otwe mpro so ba ne de usim na susu dibie sim nya hwenku pratwe ne sa na woto na so bekwa kofo obi ba behwe no nya ne be ba no enti wana asempeni won kana men kame de ebo no Me ba show friend 0242725067 0242725067 na enchemu bia wo pe ewo ho bia no na ye de e ma afere wa wi ma wi yanko he ho yare yi ebusua ye ko he ho yare wa be abe he ba clinic se brano won show fibroid ya de obehwe de amount be ma wo junso wi ade no wa prum de se odro ne mra ntumi nya adwuma abebe her pa ene yade nkae ne nyina wo wotana so patrapa new site wo be patrapa junction no sekle so yade akra de wutu ase 0243 345 392 0243 345 392 and 0506 460 208 akokra mafia series ni sunie e series papa ya utumi di hia de utumi de bobra wo ba no edru enumero nwotwe empemo de so ekro no nkro no a meme da bia ma ntina TV no won hwe Sompa no ntie no won famu aba dache watumi de abobra wo kwada bia so yese twa repeat no mienu kopem no mienu mpamu so awia bia won mo maso asene 21st clinic the sciatica expert abe herbal clinic in soka ho Extra Comfort Limited wobedan wada hate medima for eba center say dru de mu odenya wodima for bedi wasem de amama ho to wodi for some power ministry and counseling center wose fabra honhom asem hona mu asem wo hwe no watena se na mabom nyame mpaye won so beso asene ne fra homa no 0249 942842 0249 942842 bo ma fe point Azafo na ahani yedemo AC na ya sorry ama eye Rocky DJ wababisum ene woni tuase wiane ya sorry se ya nyom no nyasam ketu akra basa brighter beye ede nya oh yes wachina eba china eba so ne bi mu krase yemfa wo mona samwan ka ho yemfa wo mona samwan ka wono nyina keteche wo mo anam anti nkem ko no ayi omso ono se yefro se social omso omo ho yefro social science enti gefa social science for no bi mesemo na nke enko no sports okay na minim morning show and social science and yemfa asante ebo asusu nsemu ma news for I was watching asemu o I was for ya sorry Maroki at the nyom no ajeji ensa wie ya tena se udi fufu anu asankwan no so hu udi mo so anu adi na bunso guso akesu ie amana koyi me de ya abo amalibi aboga awie me ne akosia eje wakwade boatenye fa sadama kuku ajando akosia somoa wo hene niama crunches of mama premier ni kwabana kase afie eje wakwade na afi wo bapa grace wo kosu nyanso a ye wo akua nyakwa bronoma ene nkae ni nyina so wo ho Rexford Akiola PK Godfred Rocky Kechre ni ene nkae ni nyina na yawo ima wonum nyina dom boy ene de besom ye
Yes, also Rocky the Darling, and then should be or said you tata. This is 93.1 FM. Onitin be a poor, o poor ya wan poor ni kwa o di eniji anim kwansha abara bomu afutu nyamsum wani da so ade